Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. MLA Kamaulai constituency uba proses di Saukmi. Ula kerpat ya ke Sorkar India bat ke UCIL ki badan jimtmu bakimde Satya Banle dakabor banyo ti ya uranium ubadan ha West Khasi Hills. Namar omdai tangki pat ba nong shongshnong ki yeng persya wat ke jelahi barok kawai ke persya jur. Uba proses uang ru ba udan ke jingit scam ba kumbala depen pau da kene ke Sorkar ba menta ba kanom syak Satya banti uranium. Kumtala da kayo jingthok na ka Sorkar India halor kani kadai ban thok ru kala ba na kalyang ka Sorkar kanom syak banti kiseng ru kim syak bat ru baki trai jakaru kinom syak banti uranium. Ka isu yung uranium kumto ka nasdang yung kaban paube ka po yung kajilam kilahi bro kawai boros ka to ka isu yung uranium kala kanja tinggi dak community ba ka isu yung uranium nanti ka jitumo ban ti uranium nakaliang yung usil na ng government of India ihimiliti ka baka ni ka isu nanti ka syapta nanti ka jitumo ng isem kala kut no ko baka ni ka syapta kala close no para ka yung por baka ni wajung por ng community lakum no ka baka ni ka jitumo yung sa kaya kala yak no ndai hagani singi menta kumto nami biang po sa siba po parlimen abang kali boy MP da kali minister kadone mo jitumo ya kaban nang donne mo jitumo hakam la kali bangka ano don do union po chong India hi bro ko de kumto na kali jo minister la kali la ya ba habde union mo ban ti no po union mo na mekhalia dan da pradesh ban mo po kibe ban pon kibe benta jo India di nakali hakani kisi matang i kumto nakali jong nakali NGOs atkum jo nakali pai ba kilas dang ye kaban kamtam pai ba jong kong mesti si West Khasi Hills di kum jo ban ni wat hang ni po jong hang po East Khasi Hills di kibe kilas dang bang biasa sin ban nakali jong ki ka lompan kan mau so uranium den daga mereka kubur ke syai skam tang nakali jong mereka jelahi barokawai laka di nakali mikmat nakali ka jong mga Sorkar di NGO sendiri kawai ka thong ka pangidan ke badan nakabenta jong ini mapo jong jelahi barokawai ang no uranium and the state of Meklia kata kalau beri clear de hot ngitip ha ba ka ya ka board jong ka Sorkar India na baru nunu mar Badan nak benta jong kilo state jong kari India. Simno mata kumno yuni badan apa mek dia. Po hang te po benta jong West Khasi Hills. Itu syai ban kali yang use tep sabi hidung minang tai. Pada jong porno kali yang jong komen fili katib bo unum minang tai. Dekat kom gaji approximately 8 kat kuji ko kali yang jong komen fili nakali use. Tiga uranium dalam tem gunakan kendaja sans ton di episode ang ni kemudian ke lomba uranium buat mahangtai tiga kai ko pelong na kalian ngajongi ka pelong na ngajongi bangin persya ya kajingti uranium di ko ngam na kalian juga mende na kalian ngajongi hibaro kawe ka slogan hi ka longi ngi persya ya kajing temu jong Sorkar India bahkan di uranium hang po jong jelam klia ba benta jong West Khasi Hills pada sung do benta kata kalong beri klia ta baar mata ngim kwa banang le jong Sorkar India kan le da ka bor de do nilai i kum to ba don kadan interpretation nagi benta katung ni ko ang to ada lagi try jaka kim aja kan dan kim sya banti uranium bang ngesuk ko baga baji ko ilu modern ate sa po West Khasi udah hijau shimet aja ka jadi beliau yang ni bestu kamar ke jaka hang ni ke kini private land naga jong pijak kikur ke mangidan de ko shoba nang le sokan dia ko da kamut menti uranium hang thia lo hapat sim permission nang le jong try jaka dengan mengaris scam buat nak le jong try jaka
kita raja kan kebetulan setiap ketika jaka baru unium tak ada juki lu ki syai bah isu tu bah tak ada juki pai ba Persia baru ni Persia sekarang kita raja kan Persia dengan bukan kena ke jingtmu berong bakal mu yo permission nak kita raja kan menumlah banti yang barang kai itu bagi mengawal itu raja kan tu kelapa Persia lupa marwar itu yang raja sekarang kita raja kan langsung aku beli kita raja kan kita dah pun cuma jelajah ni laga di bawah so ada buat kasih ni bentah berper jom India nama nak kena ngejongki nama nak kena ngejong suku ya gajing mah pada gajing cerkai jong uranium dia kamu kalau matahi nak kena ngejong baru ingin long very much convinced bagajing ti uranium banti uranium kamlong kalau kau pian lagi ya sensitif way lagi ya akan urut kambiang namang isu hi reaction ke ban mi nak wati uranium nak mengenai kepor nak ada juga agak scam kalau ngai scam nak ada itu sokar dia kan satu sti siapa sokar mereka nak ada juga sokar mereka bahkan syak tadi bagi balani bernegosiasi ada berinisiat bagi terajakan dan uranium scam nak ada juga sokar mereka kembali rai harus nam aja kadri kabaka sorkar hatu kapor dan temukul kamu sebenarnya nak lagi ulah rai kalau bah kalau nuri ni kamu budak bahasa kalau bah nak lagi sorkar mekliar kalau bah nuri ni macam ni kita rajakan kita bukan dengan skam ke sorkar mentaro skam penyiang kawi kan yang baik kawi ke jemut ban Persia ya ke jengti unium apa acong hang dia apa acong jelas ni dia susu mengenai dengan statement kalau ada yang division dah sebab presung tensong dia kapau syai mana ada yang juga sokar mentah apa kecil penyak juga korak sama kum juga presung dengan division dah kalau along syai kalau clear bandar yang juga sokar orang sokar kamsya bagi kamsya alios kamsya ayah berarti unium apa juga jelas ni berapa dikai bangga apil nak ada juga ngai scam akabri bakal nega bentah ikuma nak leng jong ikuma nak adon kam nak leng jong sokar kan kho be go si jo ban fedia nak leng jong ko ban fedia kalong kumdo pro nak leng jing nginum sya ya kaban ya kabang inti ya yundum hune po jong jelah di berapa di akabri bakal menebentah ada menebentah susu nak leng jong langsung ai semua aku beli kam tambe itu kita rajakan itu juga jika kita nak lagi kreatif unium udah rapokan jaka jongki dengan semua aku beli nak jongki nama lagi ke pausai ke bandar jongki kawi ke perkat nak dah jikot jika jongki di majen berapa komjuru nak mendapat distrik maka jelas di berapa terus di mandar jongki ke perkat nak dah spa kapong kuat penuh beri berspa abang sekarang dah jongki lah ada benda kelasya kena abang ini bullshit ni nak ada ciki bang kamera ni bang yusil bang syai bang ti ni nak ada ciki nama ciki hat khamha nak bata interest kalau nam dah jikot kia bagi madan berapa nak nak ada ciki kita sim gara bang syak di sokomen aduh kan dekat pon tak ada isu uranium hi kada labdong ada isu ke bah nak ada ciki lah close tak kalau kanu kamro ngin syak di bah sokomen nak ada jonga bah isu jong uranium hi kalau kastit hordam yang bandar ada jom kamera India kalau bah ti yang ni baka jing kerpat jom lah mau mana nak yang sokan dia sokan dia kat kos sokan dia ingin musya kita lagi musya bakal musya tapi nanti bakal bandar yang jongka orang ini suatu begini kini kita berang gini mardo sokan dia ke kalau ke bor dengan pilih bakal sokar India pe suatu mentah ke sokar kenum lah benda ke bor Nampak ni mentah kasih ni pai tu setiap ke Persia pai Persia bagi pilih benda yang jongka government finance ni yusil ke batmu ya kaban ti unium kan alam